Jadi kui bo kamu cium nilai cium kain bo kadi mesin ring jadi kan mai cium ringau kemudian kai jadi lo karena suan ai kuan kui bo le dau sinya dengan bodi tuan kiwe peraturan bo pastor pandi Christmas bo preparatory sabun kumbo nangsai và những sẽ tăng thì cái gì cũng chiến lộ thôi bây giờ đây của mình bị khai gì nào và những cái sẽ bị giam vào rồi bây giờ pasali bây giờ mai kia là cái sai flow bây giờ transition chân giờ những khai sẽ bị giam vào rồi thì số công chịu cái giờ bị khai gì nhiều cái lăng giờ tôi thấy cái về cái bộ hay cái ấy thành này hay cái quay này khác thành này xuân là điều bị khen cho ra xuân cả cái quay này khác đến tàu hay đi bộ cái bộ hay bộ text cũng quy sai cái xem này là hay là advanced season của sermon text mà về thì mình khen suy jadi angle khác là những khai nhận gì nhiều Matthew kedua dai Parian kariunia also kariu zasania ketang se kuisai Matthew se belum lagi ini di kariu so se kari itu jar kian pakainya din kalau kariunia also kariu senia ketang hai belum lagi ini jadi kian pakai berapa kariu so Matthew betul betul boleh keriun menyuh justru keriun menyuh kan Zebulun di Nail Naphtali di Dipui Yugen Jordan di Vietnam Yugen mai di Galilee justru kan temiu buka bangmai seniu di bo miu se mau sunai kasai di temiu buka lumai buka kaben bo seniu thau kai ini Kami sam kian pakai buka, siapa yang cium juga tengok, tuai kai macam lo, tanah suan ini lo tuai nak, pakai curang masuk ke tingkai yang baik. Kat temiubo diga, kat temiubo bangga, kebenbo, ketibo, itu langa. A great light in darkness. Kat temiubo bangga, kebenbo, itu langa. Tuai nak hati. Tin tàu cái gì hai bộ Matthew mà đại gặp cái sai khát và sự nhiều thế giờ cái điều khát tiêu cực tiêu sai Giêsu hay nãy biết quy tay sun tay thế giờ sẽ là fasting cầm lâu sai cái hiệp của cái nó này sẽ Galilee gặp ministry vớiเรามาsố cái itu sẽ là Ngọc ngồi tức là hai bộ Matthew mà đại bộ kariunia và sự kariusania hay anh huy kêu sai bộ ministry của tay khai sẽ cho ta đi hai bộ sẽ Matthew siap lo itu sẽ anh sini sai Old Testament anh hai huy lan ra verse 14 gặp cái sai Old Testament refer to khai me Isaiah gặp refer to khai Chứ Isaiah hay bộ verse 14 ga hay se hay như cùng Isaiah nhiều tiếng hay như bộ hoàng tăng đó là nghề như sao Isaiah chapter 9 của verse 1 to ga quý sai se bộ làm sao hoàng ra lên mà xuống ra đến khai như bộ prophesy to hay bộ ngầu xuống này chứ badun skill Isaiah badun skill bộ parien hania chứ se quý kêu một tiếng nào si bolang si min khen bisai Isaiah the sadbo padun the sadbo parian kriuski waso makainya tang bisai pakyang na se de kamja padun skiu buga de khai bang lo ti se ani bhai tingo jisa habo Isaiah padun the sadbo parian kriuski waso pikusai Israel mai ko hai karim borato humano ka sai borato humine ti bobo Ting wong belum mak phải ngau sune. Chứ giờ
paliu hai kamazi bo dinga mage tingwang bo lat king se piu ngam mage dinga mage palamra paliu hai se paliu kuwa ka ben bo hami bujing noi tidi ngau sune arak mai to hai ko kring tinga ka ben bo ha mai nei ko hai saya din bo se tija pariang makai kha ga pisai paliu hai tadi za paliu lai kha za paliu para boy seriu zomi za paliu go wong piu tu di siang khai ra boy paliu ram long tu katang di siang za rona we no tija tingwong diu dim song hai di ngau ra boy pariang makai nya ga di kum lo tisai kadi puri hai se ni paliu di ase tamiu mi ra boy mai song ka abo tamiu ra boy tija paliu hai tamiu buga no ra boy no tija muning kam la za tingwong diu ding khana na se no way hai se di to dilo diktinga Israel ma dum bong di Zebulun khadi Naphtali ko long yang na lomba man to kai ke gain ka din ka ye to se no way Zebulun nai solo diktinga ali nesiye Jacob nai Zebulun hai Lia ni kuan boy popui Lia ni kuan musa kha nia sumpoin ki poki surup kuan tanga tiktinga akina niu atu thanyara komi rabde ia azuking za atu ko musaga atu chokong ti za nongra boy ti jingyo Zebulun tida exalted one my husband will treat me with honor atu hai chakong thi za long raw de tiza pasung wi padiwi za mathak khai bo za ne Naphtali hai solo disai Rachel bangui Bilha pahali wan wi Dan kon khai bo masai Naphtali wan bong la tu tinga I hai amo sister I wrestle with my sister doing ihai asinapi na ihai sari thiwang de thiwang de ti thanara ingam de tija pazan le hai Naphtali tija pura boy wrestler pai wrestler de alu hai wrestling jom ja tija thanara isring ngam de tija din khai hai bo mai leng se Israel mai tu niu kadeng khai bo Israel mai tu lariat khai bo promised land Canaan ko tinga mausi sanyu sai Joshua nai Caleb niu mazam da Canaan ko tinga paliu kadi sam se nam hai ga bang no tu zan khai se Naphtali Zebulun tu zan se Israel mai Zat kerunia le zan khai ga hai bo bam hai se zan khai bo ame to Bible ga bi tinga ngawe sibo tinga se ditu dilo tingo nio mo sibo dile pabam le param le bi khai bo ga lumbam bo zat ke ki bo zat to hai naliu hai hat liam ge sai tiwe Numbers 33 verse 55 da raw se titilo sa naliu wi ko long kara lo bang ka ba mai tu naliu ha ta ya ma sai paliu hai namik me hyo ra bo namik ni phingam kala bo tsa napun ga ta thu chra bo no tu je niu parang ga padi ka ba bo zat zentral mai masai Israel ko ma mai tu Zirus ko ma mai tu ha han khathon milo ti ko hai numbers ka din khai tisa ko hai Naphtali nai Zebulun le bi kha se northern kingdom se nai ti ko aliu bi pinga ngawe de kanja Jeroboam niu papiu Solomon tu malin lo sai Rehoboam niu man ma ja
seri jiura kambo jiu tingga Jeroboam samsisa Jeroboam nai Rehoboam jengyo Israel maya zawang dinya kami tisa Jeroboam gabang mai solo jiu tingga tribe nya kajai Rehoboam sahai kriu hai zat kriu sing apa mi boy tisa si betul hai Rehoboam go kingdom se gerbang betul hai northern kingdom tu boy se Zebulun nai Naphtali hai terus kai ni boy tu se Bible ka alkitab no boy Old Testament na tisa hai go long riang sa did you za long lo juk tingga naliu Israel mai kamang bo Jews mai kamang mai tu be cheka se Israel mai kamang mai tu hai hath milo ja hath ma ja Isaiah mai na lung sam de nor dan prihan sai Isaiah mai pahang ku sai isibe me ka yu tinga Isaiah mai ba me lung taman ja lung mong tinga koi na lung bi Israel tu sa lung bi si mai nu zin bi ja sang ka di mai lung zat ki ma se lung khang ja Israel mai tu hai nam mon bo mi ne colonized mo tiu tinga da dingkai kami ko numbers se dingkai kami ko se paliu ko ba hai wang tang ke Israel mai so mai lung kiu khang de paliu ko territory di o extend pa de di khang de tiu khang ko tinga koi na cancer to ko jale wati mage ai dala dimam kumja kabang diu popom piu to kamsa bomri di long zau bi lo ko ti ka ti ko kumja sai na lu di ko wi tiu khang ga tinga problem pa ti tinga di ju lo paliu tu hai la Israel kingdom tu hai kabang tu hai sang ma tinga paliu kabang ko wi ni lo mi ne paliu tu hai enjoy tu hai mo ne de kamja paliu hai se wi ka aman ka tu hai Naphtali to Zebulun to dekha ko mo ha de ti ro sai ka piun di ne Zebulun tu hai Genesis chapter 49 ko verse 13 ga bisa nangga singyu munga nuro pino singyu munga wi bo ka ba wi bo dunga sa aliam de pui na pino tizani ni tibida kala hai Galilee azai munga tum siri pim dalo Genesaret azai munga Galilee azai munga no sa mai sung habo mai ni crowded chugo se kasiaran kam wata ni tibu tenga aman sai yupina ga se sakiba tinga tikiba tinga sarabo blessing tinga tinga blessing se tibu win manga tinga paliu tu kamasa pude tingwang masonga kasam liang temine yupina ga paliu me temi tinga tingel kui delo sara tu se dega lo tu se sita bine paliu geng jumine saliang mine tisa tingong duloni kamampo ngam kami ne kamasibo tu hai tenta tiu tinga tingong hai pelung wame pelung make yusa Isaiah chapter 8 ka prophecy pelung mangte tisa paliu hai maira tu Jehovah so maira tu wi hukum ja kamsu nei paliu tu captive tu tade kabang nei minta ja wangla tu tinggal maira kas maigo ceraming tu Jehovah so mani mukum ja hongwang ja patika practice sude idolatry worshipper we sude Justru tinggal tinggung hai pelung mak dei paliu tinggung dulu ni ko mabon nuan ti mo tinggal Jejumi sebogo lazan sebogo tingwang luni kemau saya
sajai je paliu ka tulan de Chronicles kumbo Kings kumbo kematinga alu pa booking ame Northern Kingdom nyo Southern Kingdom Judah me tuhan alu tu kha khai lo hai tu sri jora lai tu tinga hai kha khai la ge te ja so wong ahas ne refuse tu tinga saya me nai alam ja so wong ahas tu kam sal kam na se mai song ha ba samai sama 120,000 soldiers Judah mai sai te ja rawe mpui mai na mai tu ma sai siga kabang ko isang samu mai to hai min ko sa 2 lakhs kumbo tu khidma pelintu kabang le nendam mai no to mai zat ni pulis tu nani kam khai se great devastation tu jadi kasiaman sekolah man rawe tu tinga so wong ahas ni Judah mai wong sinyo palung mang to Syria men to higher to no kamala tu tinga mai sung ka habo Israel mai wong ni se kam sa situ yung tinga mai sung ka habo tamiu go tu se duan su lan nam la tamiu kimi ko tu tinga Isaiah chapter 7 ga rawam sa Judah mai wong Judah ko kingdom tu hai Southern Kingdom to encourage you. Emmanuel to Mormon, Jesus ko Mormon, prediction sa encourage you. Nanu siya mali tingong niyo hatuza wala na kwanda to kakala na kwenda to. Kasi may swang kahao wala na kwenda to wala pa din to kaya mo. Kisa hai ko Naphtali na Zebulun ko kingdom hai siya. Kingdom of Israel hai siya. Sabi mo maswang kahapon 450 years maswang kahapon sa Muslim ituan Bible ka mo paliwo capital city as Samaria ito just si kasi hajo no paliwo mat pabamuting ka Isaiah chapter 9 verse 1 to say prophesy to me just have prophesy to say na analay mo kwano na pabamuting ka Matthew chapter 4 verse 12 also. Itu dah paham kiusan. Yesus wang tidak fulfill juga ni. Buat Bible kan ada ngawai. Naphtali, itu dah aliu wrestler ketangbo. Israel baju mongga tangbo wrestler ngawai. Itu dah orang tadi sarah kezomo tinggal. Pak kat itu seri kengambo jogging bodo tau mimami. Jebulun tu hai exalted one. Cisa. Exalted san da sebab khang drama. Kan bu khang kai bo piu jogging bo piu. Pa jogging da bo piu se. Tingwang ka sa mo tinga. Khati ko ta de nabi. Hai bukan nanti ni. Bukan man, bukan tak tinggal. Tausian dia lagi tinggal. Zin ini. Ajar lagi kerja kalau itu saja. Nak dia itu tak. Ikan saja. Sangri zinang itu zaman tak ada. Sangri itu zinang nanti. Mahau. Kangkat kami itu di namlah dan namai. Masuk ada, baru apa siapa? Tu dah hai bosan hai matang kami tadi. Sangri jenang, lagri jenang, langsung ibu bosan matang tadi. Sarawak semua saya pergi hai tu hai ni jam matang kami semua tu pergi tinggal ngawe. Tu dah hai tu bosan. Yesus Kristus dari Galilea ga. Hai tu Israel bayi hai darkness hour. Darkest hour ga. Wah,
opai hang masa solution delo ti ka ting ha. Christmas is the only solution. Jesus kadi pri ka pomo ti sa wang masa ka the solution ha ni Israel ha. Ju bazino Jesus Christ ha. Hai bo kadi ka samai ti sa. God was manifested into flesh. Samai kun cha samai cha wali wang sarai. Wang no ten karamu hi na pa hai. Fasting kam ja loi lo ja Galilee ko ministry ya tamai bak chu tinga. Sebo Zebulun Naphtali wo area mai song ka wo katami wo bang no tinga. Divine light, the true light. Paling sing mo ka ben mo se sebo area ka nomi mo se ani mo phi tinga mo e. Matthew chapter 11 verse 5 ka tin no. Pami kiti mai ngolan dei tin ne. Pami kiti mo mai hai. Pami kiti mai hai blindness ki ko sa. Hai si tang mo kadi mo tha tami mo ma swa ko tami mo tha. Palam mo Bible ka phi mo tinga Did you know John chapter 9 verse 5 ka din. Papui walo wala mo pamitian sa mo piu to hai. Jesus niyo daw ka tu tinga. Si bo area pa ministry ka mang area tu. Kapernaum ga pa mo no. Kamsu ka tu tinga. Pamikit mo piu to si daw ka tu tinga. Jesus niyo tu tinga. Apiu no. Puwan ba mo tinga kino lang ka kami kam lang we. As long as I am in the world, I am the light of the world. I kadibri abang tiki kadibri biwe. Juru besar, patai hai kadibri ketiga teniang mesti hai ba. Teniang se kasi zah no, si umbi ka tak no. Silong ko bang nam zombie suno, zombie ko biar ba. Tapi ketika saya pelik, tapi untuk saya Yesus mau ketika kabin mau kami deh. Praise the Lord. Yesus hai aluni kabin mo Yesus. Hai mo biru ka kayu tinga. Pada Galilee ko ministry ka tahu ka chutinga. Pamikit dia mahal ngolande. Pakuan ketit mahal. Pakuan ketit sebab macam ciulande. Tapi tak silula apa macam tak sulande. Pen mai hai. Sewang talula ta. Mai wong zadula ta. Excommunicate kami macam. Pen mai dulu masang ngande. Galilee ko ministry ka kabin mo tu se disu ka. We will do I have everything on my way. John chapter 8 verse 3 verse 12 ke sa adulterous woman kam hawpi ta kam hawpi hai dilo mosi mo ta sing ta sa sa ha bi hai to na what sa tu tinga patu pharisi me jo saditi me to minute tu tinga lo mosi ko lo se sai se mo to to me what sa mo tu we sa tu lo te mi wan sa we pa hi sai ra de na ra I mari la noi pai ha de te ma ning sa we mo za mo ti nga jisu ni ti mo pa ko ga ma ju ni de mosi mo te sin ta sa sa ha ko mo ti pa tu hai pa non ti mo ka se ta ni min lo we English is red-handed itu saja. Alim bingung kau tu mengeloi, nang ini kan di lokal mana? Yesus ni kau kau saja. Jadi orang tak pembawa kahai, pembeli kahai itu. Wah. Wilu saya itu loh paham tak kisah. Iya hai. Ketipri membiwai. I'm the light of the world. Itu orang way verse 12 saja. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ini diberi way. Asal kesimbangan na tabi mo kabalama deh. Jadi kering ko bimse ko bamirang ko. Juro nung chip puis orang kan boy. Tuisa nuan umayunay. Zuring mo tuisa. Yesus Kristus tangoma ten Galilee Wibugo Naphtali Zabulon
new bangkun jam. Anu liang mai ka sudah cuy, cuman tadi liang mai tikun ke teng kata new bang kano. Corner kala bema de kala the new me. Pakun kala bema de pakun kala the new me. Kanai kali wo poni dah ada ko mai tong wa. Ding kan ni. Netu pui mata. Neki khun tu pui mata ni. Papui piu wisui panang edik. Tiu tinggal tebiu ni mau. Sekiu salang ting mata di cancer ke siapa lek tebiu mau. Sarang kuat kesal bumi saya nang tebiu ni mau. Alur wisui mata di sepau sarang keng bumi tinggal tebiu ni mau. Se kumbo se hi se pi ben kara Yesus tiku sanya sama se kumbo se Gilili ga Naphtali nai Jabulun bolong yang ben kai buza Aram ga di tingo mai ben kai ni me Yesus le nan I bui tilu tingo Yesus wong suira bo bang le nang tilu kan mo Reinhard Bonnke ini. Semakai kengkak kasihan orang lain jaga PTA ini. Jadi Yesus lihat sebabkan kekek ketimangi ini. Masih itu jadi luwe. Israel bayung, hai bo Kingdom of Israel, Northern Kingdom hai saya. Dia ketang kamlo tu. Baliu tu liu sering cium jangan ngamral kau ni ngamral ni mai bang ti ni kasap na ti ni demon poses na ti ni makham da na ti ni pakwan katit mai pami katit mai papun kasamai baliu tu liu katamiu ko situ segi tu oleh kau tinggal sabi baliu liu kami Habibi beliau kering tinggal. Terus rani bibi. Teliobi pasang di bibi. Itu sebenarnya ni. Jadi Yesus wang tinggal. Rankai Yesus wang tinggal. Mai Yesus kahapon. Sebab ketiga saya. Domine. Para sanjib kaibo. Pengam-kam hui khai bo pelun hui khai bo pasai sui bo wang tinggal si bo long yang mai sung ka ha bo long yang tu sa wang ini tanai anak tu I haju khai ni nama ni bagi sui tingwang ka so sai khat tu mai akina tu hai tang I pilong khai ni nang palan go siu kaman ni sui Yesus bersama saya ngam lagi. Anak tu syaitan go masa nuan yang bangka tu saya kipak ni menikmati sui. Yesus wang penuh mungkai mau tenera nang hiban tadi hingam lagi. I anak tu pi penuh mata ni. I anak tu penuh pi mata ni menikmati sui. Yesus bersama saya, ben besar, ben pakai. Tiba tiba kenai Christmas saya buat cinta deh. Hatamnya saya Christmas mudah deh. Nang di mana lo? Abel season lah, nang di mana lo? Nang di mesin lo. Nang preparation saya, physical preparation. Nahanapui lagi. Haimang Daula Christmas was German Secretary Treasurer kanang lagi. Nalung sa preparation, spiritual preparation bagi mami. Yesus kazo ko Christmas yung tinggal. Aram na Christmas go masong kabo. Kamara pa yung hiling daw ito sa Yesus niya.
kapang mai le hai ning ting se ka ben bu hi za proba ka do hai rai chiu kapang ma le wisdom ha se ka ben bu chu kum za aliu na ma dung saulo son ni mai pang ni mai paliu le ha Jesus Christa ka introduce ka le ka Jesus dai ni wisdom sa First Corinthians chapter 1 verse 30 ni Jesus na liu lai wisdom to ning ting chu lang khai dei rang khai yu chu lang khai dei kam ma san khai ko kam ma zi ham yu chu lang khai yu dei te za din nei tham ai aliu hai ting wong ba wong ke sau ko mai karbar kang za sengam kang za i hai abu kam do la si wei ram tholo ma kum sa tholo ma ni do mi sengam kam do la kamu nak tuam datun bi bang sai Jesus kazo kerintinga successful life ni Joseph umri si Genesis 39 verse 2 ba kerintinga the Lord was with Joseph and he was prosperous to say ziting mo ba kami to kami you was in the night kwilan ni Naphtali mai no tumasai Zebulun mai paliu hai mixed generation ki mai dung dai pa mo mane ko amo ni mai ni nang nugo krintinga kasabo paganism sara tosi kamam kasabo attitude ka mixed banga Sarah ni semua ke tiba tu nak compromise no mix na no mama I aku kasih kamu mama hai bogo kasah bogo attitude hai ko mana ali tu hai mau wang tu bisa mau tak ada sering bukan wathai makasih nak koi bukan sila ping mana hai bogo ini tu sebenarnya nang kuba tinggung ni hat milo teliang milo tu se teliang pa ma ira abu nature alun long na ati ko salat ai tambi dim sa alun long ira alung puan sa ko alung dun ko short temper se alun long azai ni sa mau mi de crooked ways way ngui bo Bui na kam zislo, tizam. Zon the Baptist ni zisu orang masuk na preparation tizam pada kami. Katrak orang se kam masan kalo kam dia kasih. Kesup se kam lah kasih. Koko se kam nak kasih. Tizam. Ramzing na se jam zon Baptist sai. Zisu pengwong sai. Ministry surade juga zisu tu hai. Ada orang yang sudah tumbuh dalam boy. Dekaja. Katamiu ko ngam sini betuhan. Benma kamu. John Baptist hai. Kamasibo. Dinggal tinggal. Katamiu ba madu sudah. Thai ini pilo. Government yang Congress janata hai banglo. Hukum dengan ministry, hukum dengan kasihan dengan pangrau misal kabar lah misal. Mazimu kam tadi mazimu tu mazima me kamu betul mazimu ini money power man power thai cũng mazimu kam me ini menenge hai ni John the Baptist ke Jesus Christa longwang rawo wan kasya kumja unfaithful to kadi tu ma jadi menenge karena ada menghukumi kumja tengok wangke, tidak, nabu sokumale, kalau isaso bisa, seruang tanula temiu bangke di sini. Problem kedi ko pada kasyamale temiu ko kredi kalau bangke di sini. Kasyamale yung panna zingniu, pagi kumbo tangla zingniu problem bangke di sini. Sibuhi nasa, Jesus Kristus. Kuat kaya kami, pi kami jauh kaya kami.
kasiarang kang haba mo tinga Jesus Christa ministry kang ding kumlo khazana pirale nang pi ma pilalo ali bi ma pi do kitlo tinga maniu tinga Jesus Christa ni itu tinga pi he di sira hawai ti tinga pa so geli di azaya kha khoi hai pa zul no mon pa karai bu kumun zonga bambo rangkang bisa nên chúng ta lấy cái adam bị hành vì hai năm là Jesus à si chúng ta nghe rồi Baptist nhiều vì cảm ơn Chúa lâu bấm sa cảm ơn gì lâu nang croquet quay gần lâu bấm sa khui bông quỳ gần lâu sa xin luôn đi cảm ơn Chúa rồi cảm ơn gì khác nhau tất cả bông quỳ gần lâu sa xin luôn đi cảm ơn Chúa phải rồi spiritual preparation hay keng masa anh Christmas hay tiêu gì là thế này anh tiếng ngôn của bạn ngôn cái Jesus Christ nhiều paling sinh một ta buông khai một church ta buông khai một kỳ hôn Jesus có cả đầu logo mai không khác khác thế ra Jesus Christ buông khai logo zuri mo Jesus có orang khác như vậy thế ra paling buông khai logo kering ting thế ra anh Christmas ini anak mai ko Christmas tam na way bagyong patway Kakatu maning sepung mo se kiu hana boy. Panaw ni pagkina to maning mo mo se mo para boy. Pagkina ni panaw to maning mo se para boy. I testimony I akama ni ko ba masa yun ko ba hindi din mo. Joseph Prince now to. Joseph da salesman da so boy. Salesman now di siya di kam tayo. Ali kung kasi ako di criticize ka eh. Hay có mình nào chứ sao? Hay có mất phi được cô ra cho xem mày thì càng căng thẳng, chứ không thì cả, thì chú bảo, anh nói ra bên sai mix cũng có luôn này, đi từ vòng đại mấy cái gì cũng có, chú tin không? Không đừng làm không? Joseph Prince là làm một sự kiện không? Vòng hoa khắp nơi có vòng một sự kiện không? Akinara. Joseph Prince của family ra. Tinggian itu saya tahu ni. Tinggian itu saya tahu ni. Pokok. Joseph Prince kiga, kakak di mana lama? Nemu wis di kumlo, lagi mo sa di kumlo. Kita. Aki mora kabin mo akilay. Dia itu so Joseph Prince. So yang lagi kumga amo hay kabin mo itu so set pangamo kikun so. Ata tumasa ame kihat puyo tinggian itu sa hay natin itu so lumambo cumi lumambo kisa so. Jisu tu lo hay to kikun na kayo no. Sanay aling tingwang lay. Advance season ka aling hay ko blessing to sa. Liang may nang kadi hay katang ko wi tingwang pa may di ba sa. Nang di matati mai niyo di matro sa saraki kam di rale ani preparation ka sa ke paling buko blessing anna do mira anna do rale akina asi do rale akina do rale paling simbo at ali ko church the problem was you ko mo din pang mo mai mo ko mo unseen problem was you ka ba kisi sibo hina solve ka number sa this way kabin mo bihalo Jesus ya paling mo kikun kabin kan tingkong sila Christmas ba matiu kadin man ke din kan matiu ni kadin mo sa kadin